Mayam Krumzari, Doming Biribus Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da Tarab Nokchari. Ngasi Malim Pumbada International Human Rights Day Palan Tawnari. Chahi asigi theme masi Our rights, our future, right now. Adu Manipur da di ngasi yamna achoba major mass rally ama loop manga na sinduna ngasi pangthokre rally asida haibaji Manipur da di aduga rally si organizers singna haibaji Manipur da di human rights day palan tawbagi meaning thoktre Manipur da di human rights si violate masi violation je kana chathari Afspa thamjalakpa reimpose tawslakpa masi repeal tawgadabani Manipur da India laigakna divide and rule policies hanare masi mayokta akhoi mayam punna stand tawgadabani haibna chingba aduga Manipur da hozik Manipur crisis in nathai bire masi Manipur da ingchikpa tangdulata da purakadabani aduga Manipur gi integrity ngakadabani yelho khudingmak na amato aina Unitedly Manipur se kangadamni Manipur da human rights violation tawbasi chathaloidabni haibagi adugumba kholau galoina na yamna achauba mass rally miyam yamna phurup khudingmakki mi mayam participate tawduna admaina ngasi maina rally ma chatkre aduga rally sigi loirapada khumalampakta loislapada achauba mifom su phamki aduga mifom asira haibasi masimagni aina haijakibadu Manipur da human rights se masi violate tawre Manipur chathari birang nupi angang da khutharpa soglakpa brutal killings recent incident in Ziribam adagi mi mangba chamjaba civilians sing khulai paiba sing gi marakta khatangda kapna khona banataba civilians sing attack torokpa national highway blockade torokpa essential items phangtaba aduna masi akhoi gi basic human rights attack tore habegi kholau na chingba ngarang de hauduna adum chathadun lakli aduga mafum khara de ngasi human rights day su palan tawri aduga palan taw sari za wangang loising na haibasi Manipur di law leitre Manipur di lengak na akhoi gi human rights se masi kan bidre habegi aduma pen da kholau kayamram launari aduna mangasi akhoi topic is Manipur on the edge, Afspa, armed groups and crisis. Manipur gi crisis as chahi ani henjalakle adubu hozipawada solution laitri ikoi dabasi civilian Laisram Kamal Babu gi missing case leire kamaina mangkhibno thabuk chatpa mpham dagi yamna secure ageda mpham dagi mangkhibani ngasi pawa thiu phangdan leiri aduga mahaki loina bina magi missing husband do thibina ba haiduna maina memorandum pisan gi lak matam da su han permission lo de haiduna lambi da chauna thingba panbang mayam thingna ki civilian atop mi icham thabuk chachaba sing da su traffic congestion adugi yamna nuai taba ama adu ngarang thingna ki madumak su akhoi gi human rights violate tawbuni haina su lobo yabra haina khanjai loina akhoi human rights ki damak akhoi gi pen da khalausi laugdabni haina laug matamda leader of certain civil society organization maram do akhoi na miyam da di publicly hide bi da phajin khiba detain taw khiba police station da tham khiba where is our human rights? Where is our basic human rights? Manipur da akhoi gi Manipur gi miyam asi are we third class citizen? Akhoi gi rights like tabra habegi adugumba yamna pen da kholau ka yamram lawrakli aduna hiramasi da base tarwa akhoi na pusinjarak pa topic ni ngasi gi akhoi gi expert panelist na haki right mak election biri oza Rakesh Meihoubam director human rights law network Manipur oza botara nokjari May I thamla election biri oza Professor W Nabakumar retired head of Department of Anthropology Manipur University oza botara nokjari and on my extreme right election biri oza Ningthau Kongjam Satyajit Chief Bureau UNI oza botara nokjari asigi ahanba discussion gi wang hagdokcha basi hak oza Rakesh Meihoubam lakchege oza ngasi gi human rights day gi palan tabusda international gi thakta kari akhangai singna phongdokli ba duga maru aina notice Manipur da di akhoi gi human rights sibu masi violation ji tawribra tawdabra masi gi matang da oza gi mot ka thambi pani ngasi si akhoi gi malem da akhoi gi United Nation na akhoi gi December ki tang tara 1948 ta adopt to giba akogi UN ki declaration on human rights miyobe hak se kari obiya asi obiya ye haidana akogi 1946 tagi ihan hanba UN gi mogi General Assembly gi mifam pangthok badudagi hauna khana dana lakhiba du 1948 ki December tang tara de adopt to giba adugumba declaration karama declaration no haibabu aikoi malem de leriba miyobe khunai se masi tangai phadana miyoiba moine hingmada changadaba haksi asi oibam thoi haina miyamna malemji miyamna yanaba adugumba document ama declaration ama adopt to giba numituni masi ekoina khoi human rights numit ni haina palan toriba masi ngasi haiba numisida koi chai 103 suba paloni pangtho ibasi ado
पांथोकपसीदा अखोई तोंगान तोंबा थीम सही सही ओइना थीम तौरगा पांथोरेई अदो हंदकिसु आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ हाइदना असिगी थीम सिदा पांथोई अदुगा मसिगी मपुंग ओइबा मसिगी थीम सि पुसलकपगी मरमदी अखोई ह्यूमन राइट आबसे जस्ट मिया एस्पिरेशन नतबा असित ओगदमेना अखोइना सुम कनो तौरगदंग लेबा एस्पिरेशन नतबा अदुगा मसि प्रैक्टिकल टूल अमु ओइना अखोई मियोबा मी इंडिविजुअल सिंगसिदा अखोई मागी मागी हक्तु मधु इन्फोर्स तौनबा मधुगी खननेनबगी मधुगी दमक्ता कनो तौनबगी पुसलनबगी बेटर फ्यूचर अमा लानबगी मधु नेननबा असुम थीम सेमनी अदुगा असुगुंबा नुमित असिदा अखोई मालेमगी मियामना मालेमगी तोंगान तोंगानबा प्लेटफॉर्म सिंगदा अखोई अदुगुंबा चही 100 की ममांगदा एडॉप्ट तोगिबा असुगुंबा कनो से डिक्लेरेशन से करी करी दी अखोई एचिव तोबो ngame करी करी ना ngमद्री करम करम हमदा चैलेंजेस मयाम लेरी हाइब्रिड सिंग मसिंगदो खनरे हरगा अखोई मखा ताबा अखोई तंगदु लेताबा कनोमा अखोई लान थोक्तबा हाइतारे सनाबदा तसेमदी अखोई यूनाइटेड नेशन का सेमइसी अखोई लीग ऑफ लेसन लेना लेना अनिसुबना जाव थोखरे अदुगी मतुंगदा अखोई अमुकना लंजाव से थोकदनबा यूनाइटेड नेशन दि सेमइबनी मालेमगी कनो लेपाक सिंसिना अदुगी सेमा मतुंगदा अदुदादी अखोई असुगुंबा लानगी अते अकाई मरकदा एक फरक मतमदुदा यूनाइटेड नेशन लाए अदुगी मतमदुदा असु उचुम हकसिंजे पीरदी फनिना हाइना खलकपा अदुंबा कनो सिंदुनी अदुबो ngasi अखोगी हाइरिबा डिसेंबर की तांग तरा अखोगी यूएन की ह्यूमन राइट्स की नुमिसिग मरी लेना अखोगी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ना पीबा मागी अदुगी ममांग दे पियो वारोल दी माना हाइबदा अखोगी ह्यूमन राइट एबसे human rights are under assault high man haida we face a harsh truth human rights are under assault and man hawi magi aham bakano du opening remark to mas maina pi adubu malem da tonga to ba khanar basu akhoi gi manipur de ngasi sahi ani sur aba hawi yare sahi ini sur aba suma kanglu ki irang sin maram oidana akhoi praja singi asugumati hainga letre sidagi ni wani hai wai haibu hainga litawa तोंगान तो मोंग नाति जादन मोंग हिंगे अदुगा असुगो मतंग सिदा ngasi अखोगी संविधान भारत की संविधान हाइरिबा ngसाइगी मियोबगी लंतुम पुंसी ngak पाइबसे सरकार की मथौनी हाइदेना लेरिबा सरकार असिना असुगुंबा मागी तोबुम तोबा बाउंडन ड्यूटी सिंगदो तौदमन मरम ओइदना ngasi मिचम राखम थेना वारे असिना मरम ओइदना ngasi मक अखोगी तोंगान तोंबा संस्थान मरी रमंगा मोना पुल्लगा मसी अखोगी मसिगुंबगी वाकट खोंसेट आइतारे पेंदबगी खोंसेट अखोई मयाम मी लिसिंग लिसिंग खुजिंग ओइदना पांगथोकपदुना मदुना डेमोन्स्ट्रेट तोइ मदुदे केदोगेबु ngasi अखोगी मणिपुर से अखोई तंगदु लेतादबा अखोगी सरकार अमा लेरगा मदुना तबम थोको मथौक तोबु ngमदबा अवाबन पिक्थनबा लेपा अमु ओइरे हाइबदु मदु तोइ हना अहमरंग थमजगे अदगी ओजा हंड्रेड राउंड से लोशन द्रिंग ओजा दम लाक्सनिंग बसे ओजे लंथुम लाइफ एंड प्रॉपर्टीज लेंगागना कनो प्रोटेक्टर थमगदबनी हाइबगी येसे जे लाक्चरबदा सुप्रीम कोर्ट नजु ngarang ikoi koi na direction pi gi balai kre manipur lengakta hojiki manipur gi violence manungda arson incident dagi yum mai chakhiba lut tawkhiba asi myam ji report pi khallo haina dumaina direction su pi gi balai kre ngarang makta da dugu mathangi hearing ji january gi tang kunda muka famgani hari ada swai da di okoi manipur gi hojik lanjena duna laiba displays fabricated house myam laiba yum ga loimak lanthum mai chaga ta khutta kaim laita bi da yam wana laiba even suicide case ma yaw khramne du swai za lenga ki site gi di moina pangba yam mating pangi kholi habje pawdu di haipet tab thingra su tasing tasing yeng pomatam da moigi right sigi damakta lenga ga locally ba response or action ji gi matang ri rozai mot masi lenga local university akoi not satisfactory at all adu at the same time keduge da makoi akoi si tawi na chin haibese adu tasing na mafam du chalaga yeng motam da di pura tayu na bu oina thui adigi hojik laiba singsida chana thana bagi pi bagi mong oiro aduga pocket money haigadra mogi gano to bagi paisa pi bagi mong oiro mafam amaga manadi adubu sarkar gi kaithoi ba semam di asi pi ba na niyomon makhara sakhibani adubu mafam mu kaithok podidi manana pi de at the same time keduga asum sahi ani su phana leselaba matam sida nare elak pa yawi aduga asu matam da su akoi sarkar na madu sabchana respond to the bahanima se khudam mon hada ngarang nan kano ai wona tana bala pani kedugi bu ma moisi susampur dagi
मोइसे चले ए बिष्णुपुर द लेरे का मागी नुपिदो हार्ट की प्रॉब्लम लाए डॉक्टर येंगे मथंग मथंग येंगे अदुगदी सरकार की डॉक्टर खनादा मधु लायंग मधु खुदोंग चाररोय मधु की फैसिलिटी लेते अखोगी पेसमेकर हापकदबनी हैब्र केनो अदुगुमगी लेयु मतमदुदा लुपा लाख मंगा मुक चंगनी प्राइवेट हॉस्पिटल दा हाय मधु माना सरकार दे अप्रोच तौरे थ्रू डिप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट की कुथांगदा अतुमिना अदुम लेथुए रेस्पोंड तौदे अदु सोमदा सिबा गारिब्रा हाइदि तसेंगना असुंबा अनुसिददी मागी सरकार तसेंगना सरकार दु रन तौगे हारगदी मधुगी दायित्व लौना तौब ताइबा असि अदगी मु हौजे अखोगे सुप्रीम कोर्ट ना इरांग सिग मरी लेना तोंगान तोंबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिंग थारको मयाम दु पुला पुंजलगा samna habra irang se supreme court na monitor to bugumani adugu mathakta supreme court na akhoye retired nupi akhoye chief justice sing moi hum khallaga madu manipur da su laktana khotana madu yengina ba khosana ba kharasu leigre adu hairiba sing aduna adequately akhoye relief center da leiriba kholiba mayam sigi awa ana mayam du phajana address to ngambra haibadu mukti nati to some extent ma khoisu honaraga su aduna haujik darkar leiribadi akhoye याम होलिस्टिक मोंगदा मधु येंगबा म दरकार लै अदु नतना तौरी अखोय मधु कनो तो अखोयजु तो या तौरीना हाइना लेथोकप नतबा अदुगा मधुगा एट द सेम टाइम सरकार नसु सिंसियरिटी म उप दरकार लै अदु नत्रगदी अखोय उसाइगी सुसाइड तो खोपगी मसिगी रे चांगसे अदुम हेंगलखिगनी एट द सेम टाइम सरकार पेनदबी चांग हेंगलखनी लोइनना अखोय तंगाई बदना हुई तौगदबसे अखोय लान से लेरी हाइदना होय सही अनि सुरे हंजन बे याम मफम खरे सोइदना लेगनी फजना निखिजना अखोय इवालुएट तौरगदी हारमा हौजु प्रजासिना कन हारिसी अखोय गन खांपोक्संग ओना सारगसु अखोय इसा लेजरगे कन्ना डिमांड तंगो यावरी अदुना लेबा याब मफमना करी करिनो हाइना आइडेंटिफाई तौरगा लेने बजु होना हन दरकार लै करी मी लाख लाख लेना कनो लेरे सिबाई मैम थाजलतना लेरे बिग थना लेरे असि लेरे कांदा अखोयगी जगह खरा सिक्योर ओइना थमगा मदुदा मी लेहनबा ngamdi haibasi masi yamna illogical ba kano mani aduna asuma film sidadi akoi tangai phadana mafam punamak hanjanba yadragasu akoi mafam khara de hanjanba yaba jaga khara khandokna hanagi restore tawno gi thabuk se modu lokhobum thoi aduna ta dana oisu oiroi dabada bus tharani haibase masung bada kok thadabagi muhta ओइगेतबा मोंगदा प्रैक्टिकल सोल्यूशन का पुथोक तंगाय फदब लै हनै थमजगे थैंक यू ओजा मथंगी वांग asi ahak oza professor w nabakumar lakchige oza ngasi maksi akoina imphal area da zu smaina rally chapa thingne duga kangpokpi district da zu kuki students organization sadar hills na sinduna hojing manipur gi irang asida bisimina thokyo mayam asigi pendaba mogi ju kholaw ama adu rally chalki aduna every community is affected aduga oza manipur da hoji afspa ji inong 6 police station ki area manung da thamjilak pase masi lenga ki site gi di manipur da law and order ji my situation ji am phatre khulai paba there is resurgence of arms group haibegi adugu curb tong ba du combat tong ba gi maina thamak pani haire du nakalamrom da human rights ki da yengpom dam da the act itself masi draconian law ni masi leifam thokte haibegi kano advocate mayam musu leiri aduna oza dai khangjaning basi लेगाग सुमाइन थमजलकपा अदुगा मणिपुर की सिचुएशन तगाई फदबगी दम थमजलकपने लौगदोरिब्रा बिकॉज अखोई इज आर्म्स ग्रुप की आर्म्स मिस्क्रीन की और वायलेंस की मसीगी मिनास्टे मसीजे लक्षण मंगमक्तबगी फिल्म लापदे थमकपने हाइदोरिब्रा सर आई पर्सपेक्टिव से अहान बद खितंग बैकग्राउंड होइना को आई सम लीगल पर्सपेक्टिव तगी नतबा ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव तगी खितंग वहाउदुंग मसा हम थमगा होजिगे जोयश्रीना हंगिबा वाहंगदुगी पखुमदो आई लाक्जगे को अखोय अफाव फिलोसोफर सिंग ना हाइबदा man is made human by what he knows me aise human karam kanda oirakebu man is made human by what he knows enlightenment and akhoi gi western gi philosophy se the miyoi bagi reason miyoi bagi reasoning se miyoi bagi reasoning si la kan enlightenment la kan miyoi bana mi sina miyoi ba oirak pase by what he knows magi wakal du enlightenment or reasoning yaw na wak to kan human way ai aduna human rights haibasida mi na taba miyoi ba oi bagi right haibam leiri men ga human ga khena base masigi perspectives ma yan ba thamjage ko aduna masigi perspectives da koina yengba matamda akoina
human rights si karam kanda violate tawgebu level kayada human rights violate tawi praja singna praja da violate tawjaba imung da sexual difference da male chauvinism leiba family da nupa na nupi da right violation tawba adagi di industry gi mafam sing da angang da violate tawba singba mai amam leikre ka tongan tong da yam chawra po ni human rights aise koina aduna masida khona nei na matam da manipur gi pota Afspa gi pot la pa matam da masi thagai mak seng na mak human rights violation tawrabra natraga administration gi perspective tagi na kumai yengino praja gi perspective tagi na kumai na yengino hai basi masu analysis to ba yai da na ko sigi matang se ai perspective ani ka thamjage law and the order hai law and the order si karam kan da maintain tawi law and the order si karam kan da kai hai na hai matam da administration gi perspective tagi sarkar gi perspective tagi de hai se prevailing situation is good how's it about prevailing situation sigi status quo am thamgadawni aduna status quo se hanjanna ba honarak pada thogla iba mayam do thengnaraga status quo thambai sina law and the order se maintain tawgadabani haibani aduga masigi against the hogi kari haini la iba singsina kari haigebu prevailing situation is unbearable laiba situation se unbearable oire maduna we need a change ahongba ma darkar lei haibagi poni aduna law and the order lairibara leitabara haibagi pot se akoina academically analysis taw matamda perspective ani dagi tholeba narrative se amana administration gi nakandagi amana laira iba haujiki lairiba status quo si da pen da na koigi kari haini wakal la iba kangbu singi maraktagi perspective ani se tongan tongan magi nakandagi adum sumjara kaneba adubu matang si da koina yema ngai ting ngasagi human nai do kadai ba reasonable oiri ge haibasi gi posin koina yengba yari se mioi ba na tawreba administration na tawreba posi reasonable oiba ek tawreba natre heraga lairiba wakalayiba phurupsina hariba potsina kayamna reason yawi haibasi akoina miyoiba ama oina akoigi reasoning si apply tawraga akoigi conscience si reply tawraga apply tawraga akoina madugi judgment ama tawgi mathau taidana adu lairiba india gi perspective si dagidi yengagadi akoi india gi administration da riba kayat ahum si the executive judiciary legislature aina lairiba si da legislature na human rights ngana na bagi ain mayamam sema india gi perspective ta madu executive na thaba oina pangthoe madu tawribara natraga tawdabara haibagi potsina judiciary na piba potni dana ko aduna masigi potsida akoina Afspa gi pot aina lakningi se judiciary gi nakandagi su se ready commission na hairam matamda Afspa isi human face yaudaba humanitarian kaino leitaba mioi bagi value si ngaktaba mi se phaning matamda phaba yaba haning matamda hatpa yadabani na masi human face yaudaba potni human value se yam handana yawe aduna democratic oiba mafam singda Afspa base chatloidabani maramdi masina mioi kyagi human beings kayagi rights se matli haibagi potune hausi manipur da thola iba potsidana administration gi nakandagi na haibana hausi leiriba phibam sida chaotic situation nama leire chaotic situation nama leibani na law and the order si ngakna bo honaba matamda extra oiba Afspa gumba thamjandragadi ngamdrena hana akoigi state sarkar na lawthu uraba police station tarukta Afspa se thamjal ineba adubo judiciary na kandagi haigi bo potu yengagadi bharot ki atop mafam kaya dasu irang mayamam to mafam do dadi Afspa thamdraga sumna khaki manipur da mak Afspa thamjal ise karigi no haibagi wahang ama tholeidana maramdi lalhobagi irang hairagadi bharot ki state mayamam leidi maoist ki problem leiba maoist ka hanari sunari kapnari moi apam do phangna bo honabada akoigi su sida leiriba wakal leiba kaino singsi kangrup singsi marakta leiriba situation sida koi pendre akoi ahong ba ma pame bagi wakat ama ka tholei adodi maoist na akan ma mafam dadi Afspa thamdraga karigudamakta manipur haiba india gi saru am oiriba awang nongpok lamda leiba pikraba state singda Afspa tham ino haibagi wahang se la akan dadi ngasai administration gi nakan dagi tham isi the biasness ama mi human rights khongau na bagi pot ama kak la idana ko sigi posi ngagadi madu aina haiba nate judicial expertise leiraba justice oiramba mi kya na hairam bawani aduga yamna responsible oiraba india gi
achau responsible post pairam ba mi singna Afspa gi post the human value se yamna khongau na re aduna Afspa haiba post se akoi thamui da bane ri wakal si aikoi na ngasi da haiba nate mama ngai thamak pa matam da hona masi naina ra kan da repeal tawro haiba ba hairam ma bani adu supreme court na su kangu matam da bharat ki security gi post da kaira ka da oira ga di masi thamba ya ba gi ayaba su kitang pibani na judiciary na nakan ani makta yenga pose pirim ne duna ngasi Manipur da dai ba wahau khogi leiri ba wathok si da hojik si ahan bada wathok se thoe wathok se tholak pa matam da akoi phurup ani gi marakta mukna boy na thoe mukna ba sing si gi marakta gi di hojik ngasai Joyshree ne thambe wafam si da kangpok pi da su mo gi human rights violation tawre na satli akoi si da su akoi human rights violation tawre na satli adudi Purup muknariba purup ani sigi marakta tongzabasi kana lerige bo wahang amaka koina handana khanbagi matam oire natra displaced person haire mi lising bugi marakta displaced tawre displaced tawre se purup amakatagi mi nate purup involved tawre purup ani maki mi neba adudi human rights violation tawdana tholaiba thabak singsi sarkar na su lokhatpam toi sarkar na lokhatpam thuagasu madugi matakta akoi people singi marakta zu violate tawre isida tawdana bagi wakhalon kharadi akoi khanbam thoyada khudam hairadi anyway se akoi na jiri bam da hat kiba matam da madu akoi irrespective of ethnic communities khuding mangna irrespective of the kari haini identity of the society human gi oibo wakhalon angang nu bi da baw khulai thaba ngam aba khulai paiba mi da khulai thara bai basdi human value do neglect dawra abane sigi matang sidadi irrespective of our differences mioiba mo in akoi madu condemn tawbam thoidana ado Manipur dadi akoi na taw matam da se yam laibak thibadi akoi gi swai akoi na condemn thar ka tawraga su akoi ga mayong na riba kangrup sing sigi mioi misam singi marakta gi natraga involved tawriba kambu singi marakta gi madu condemn tawbugi mahutta revenge tawbuni haina pose thama eba sisu it is human right violation to natra masidi mioi bo ina khallaga akoi gi reason do apply tawraga di khulai paida ba chahi ahum mari da ngai ba anga ma tamthina mamai mamin mafam marang khatana hatok paisida maduda gi hen ba inhuman oi ba ek laitre sigi inhuman lady ba ek sidi khanari ba kang akoi na su madudi masi tawbi ga no haiba gi ngaktan gi pot ma khakta koi haibam tho idana ado tawri ba pose ngakta gi emotion na haigatana nongmei kamna da tawbo su nataba thangai mak sengna consciously pharaga photo zu viral chathaliba pharaga puba adu su mayam na kanbiu haina request tawba ga loina na akoina haijaba do tabida dana hala imni sigi pose laga di human rights violation tawra isi akoina sarkar na ngakadabani haibudi haibam thoi aduna sarkar na ngakbagi mahutta involved tawriba party singi marakta su consciously human rights violation to bugi pot yauri haibani da aina haijari ba pose aduna akoina masaida maransi sarkar da sibagi mahutta su akoi people singna su akoi gi conscience akoi gi reasoning si phajana apply tawraga tawbam thokpa natraga tawbam thokta baiba ngatangi emotion na phunna ba chaina badi thokibana thokre aduna tana hekta consciously adagi di yamna strategically yamna planning amaga loinana tamthina hatpagi potsi di human right violation tawi sigumba posi tholakpa matamdadi sarkar na di madu hojik leiriba normal leiriba ain gi system se madu apply to bangamdramnina sorry control to bangamdramnina hena kanba ain thamjanbagi mathau tai ha sina moi gi logic ne ba logic to chummi ha bagi wadi na te go moi gi logic se ado akoina harina adugi ain du di madu human value do neglect to ba ain na madu akoi da thamjalakanu leiriba system si da hena mapangan kan khatlalaga asai koi Rakesh jo haibiriba more than hojik kayam yame company mayamam thajale khulai bai ba armed forces hyamna leira si da makhoi da mathau to tawhallaga Afspa go ma muk thamjan bagi bangta moina maintain ta holaga santi purakna bo hona biu hai bagi wane adai ding sai sai da koina human right violation to bhaira kanda koi re kari hai ni yum da leijagi hai basi ai human right violation tor banatra fabricated yum da layu hai basi home sweet home hai ni adu sahi ani phajal ka dor ba ai yum da leiba phangaktra ba ai yum da yengba ba phangjaraktra ga di ai yum da leijagi hai ba pose ai right ne ba ai tanbam thok pa hak ni sigi hak si amuk sarkar na tawbi ba ngamdra ga di masidana sarkar gi failure do la ka dor ni aduna sarkar na madu tawbi bagi mahutta
हेन कनबा आइन अमा थमजल एरगा कंट्रोल तौगने आइबा वाखल लैसिसु ngasai masi khanabam thoi aduna aina haijaning badi aroiba ahan first round raw da aina thamningi ba wase karino hairagadi human right violation to waise sarkar na su tawre akoi leiba involve tawriba people na su tawre aduna man is human by what he knows aidana akoi na leijari ba ai reasoning exercise tawr kan da mioi ba se human oigadabne hai ba se mi akoi se human gi wakal du chen da bi mami su akoi gi marakta tare masi punamak se yamna intelligent oiba citizens intellectuals adagi yan tarba ordinary citizen khuding mangna human oibagi wakal se lagadi human right ki violation se to some extent thing bada prajana su mateng pangba yai prajana mateng pangba loina sarkar na su with a commitment amaga loina na determination amaga loina na inhuman oiba action se thamjalakragadi at least to some extent manipur the human rights se kitang phangna bo na bada amaga mateng pangna bo oina thokane ba se han round ai thamjai. Thank you so much Oza. Yamna phazaba point ko pire Oza na. Hum chu wanga se ha Oza in Satyajit lak jage Oza United Nations nas mai da magi 1948 mai da human rights declaration adopt tawba aduga in almost every issue human rights ki defenders ti mayam labor malim da labor but when it comes to Manipur ki crisis ki matang da Manipur ki CSO sing nasu United Nations da approach tawja ki ba khoi ki Manipur ki crisis highlight taw ki ba adugum incident mayam laikre adubu hauzik fawda international body dagi Manipur de thokliba crisis humanitarian crisis leiba crisis si loisnaba mogi makhut thazalakpa haigadra or certain measures lokhatpa sigi mamidi ita ta da bum tawi ozagi mot khatami hojikatu kai samnaba yanaba ko ai ngasi akhoi rally chakhiba se masida akhoi ngasi sinbirisi all Manipur United Club Organization adagi ngasi sinbir ba kohor si da kohor le adagi puri le mera pai bi adagi amowa aduga MSF se mosi akhoi gi Manipur gi civil rights Manipur human rights movement yam kana sagatpa aduga hoji akhoi som thambir UN da chapter khotan to ba se aduga masida moina yam atai sidagi kitang improve to ba kohor na kai gi to khibda ningsang jaba yabada akhoi data collection adi mi kyam hat kre khot kre kaina akhoi swaina compiling akhoi sum pangai haibana taba Muhammad sida tang su tadul tawbani kaina haibi data collection che makhoi na tawba aduga makhoi na masida akhoi major initiative movement amana masi 19 aina nisang ba tang si sobi adu 1997 da makhoi na chalaga United Nations da lobby toraga akhoi kedo se Afspa sigi masi matang da patana ngal na khota tawba se makhoi singi akhoi Manipur gi human rights body sing sigi moi gi khudoni haibasi thamjake okay mathang da akhoi na thamba yari china akhoi gi Joyshree akhoi sum khan human rights haraga akhoi sum tawkanda mi hat pa sidang sum ure ba koi mi hat pa mi pha ba masi na te ba you so many have thamini ba universal declaration of human rights and akhoi gi second world war first world war mi se sum sijala kan se da mi ba sing jana kitang mi hai bisi gi right khan le from to ai mi akhoi gi maruina matam anti apartheid black ya thin to ba adigi resta adigi nupi angang to kan da moina 1948 ta masi gi declaration lai sia prithvi pum da leiba mi se sex ta basis ta adigi my color gi basis ta race gi basis ta mi sing che discriminate to ba ya di habisima thamme ba mathak da gi kitang me hendo ka da mana muk thamis ka da bhaji gi akhoi gi UN gi som na thambi se ta akhoi gi mi gi right che akhoi hoji gi to political right social right economic right civic right masigi mayam se loina aduga masigi akhoi gi Manipur ga chanab da khoi cultural right akhoi culture ka gi mangi se masi loina mak masigi loina yawi habje thamjage bhaji gi human aduga UN declaration gi masigi atui siga prithvi da khwai da gi language akhoi da loina translate to se bible ne hani ko sigi mathang da akhoi gi UN declaration gi mayam se masi metel no so translate to ko thengna jare masigi na matu gi mathang da ni prithvi pum da mi mayam khangna na ba pa na ba thamba se masigi document che masina khwai da yom religion gi na tabda document di mi ba document di masina khwai da yam iba document ni habisi mai thamjage ba mathagi cherak sidong thamjale after 27 years handaksi Indiana masigi matang da reply pi handaki matang sida 1997 ni matung after 27 years aduna akhoi Manipur civil society atupa mayam gi nate masigi mayam kan move tawri se maruna naga china hu tawi moi na naga people's movement for human rights aduga maruna naga Manipur civil society mayam china kanna tawba aduga naga gi movement sina akhoi gi masigi maruna oinam massacre akhoi gi moi khunpak ama masida madugi dudi moina even madu concentration camp ni kai hai aduga masigi matung da akhoi sida takpada malom massacre adagi herangoi thon rims masigi mayam china Manipur se akhoi gi civil right adagi human rights movement achoba ma leibase masi lei hai base thamjage masi da akhoi namuk tangkak ama da laksabasina government of India na su national human rights commission thambire
human rights ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ human rights commission ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ human rights body ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ UNꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯥꯄꯣꯔꯇꯔ ꯖꯅꯔꯦꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ at ground tꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯇꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 1,000 something ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗ about 2,500 मुझे फेक एनकाउंटर कहीं इंसिडेंट सीखरबने अखोगी मसीगी मयामसे मसी फाइट तौब चप्पा कांसिदा मणिपुर मसीदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अब दरकार होएबा अखोय ओजा राकेश होइसे अखोयना सुम खंगजरपदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदुगो सुमाइना तौबा अदि कोहरगी तौबिरिबा मयाम अदि म्याम लेखरे को ह्यूमन राइट्स अलर्ट मखा मखा म्याम लेखरे सुगुंबा सिविल सोसाइटी दा मुइगिदा सु प्रोटेक्शन अम दरकार लेबा इन थमजगे अदुगो यूएन डिक्लेरेशन दा मोइना याम कन्ना मोगी यूएन हाइसे सुमाइना मीगी असोकप खोटपदा हाइबसिंग मोइसिंग टारगेट अम तौब गवर्नमेंट अदुना मोगी प्रोटेक्शन अम चुपीब अदुना मणिपुर हजिक लेरिबा तंजासिदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ngasi तंजासिदा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट प्रोटेक्शन पीबा अदुगा मखोजे मखोन थोन बम चंग मोइसे प्रोटेक्शन पीदन मखोन थोलोएबा अदुना मखोइदा मखोन सेंग मखोन थोन बा पीबा ngamnaba maya thौना ngamma ngamnaba मोइदा प्रोटेक्शन पीसी अदुगा हजिक लेरिबा अखोइगी ह्यूमन राइट्स बॉडी मणिपुर दा लेरि म्यामसे मसी से अखोइगी मसी अइन हाइजबदा रिवोल्यूशन अमा दरकार ओइरे हाना लेरंबदगी हादि हाना लेरंबा सिंगसिदा मोइगी अटेंशन जे अखोइगी मी हाटपदा सुम लैयेबा हौजिक सिंगसिदा अखोइगी अनोबा डायमेंशन अमा अनोबा लाए अदुना ngसागी यूएन ना करी हाइरी नेशनल ह्यूमन राइट्स ना करी हाइरी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमिशन करी हाइरी मसीगी जिनबा मतमदा सपोज इचम चमना हाइर मतमदा अखोइ जे पॉलिटिकल स्पेस लैब्रा हाइजादु इचम चमना हाइरी सपोज पार्लियामेंट ता मणिपुर की इशू थांगरे के हाइबदा हौजिक यादैसिनी सिनी अखोइ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अके मणिपुर अदुगा मणिपुर की खनबा यादिसे मसी अखोइ पॉलिटिकल स्पेस अमा पीदबदेबा मसीगिसे मसी पॉलिटिकल स्पेस पीदबसिना अखोइ की मोइगी अखोइ अतोपा 10 पॉलिटिकल पार्टीज मयाम ngrang चतन खोतन ngangiba पार्लियामेंट सॉरी जनता मंत्र ngangi तौरि म्याम तो मदुगी पॉलिटिकल स्पेस फंगक्तबैनी अदुना अखोइगी स्पेस सुम पिछलकपदगिदि लास्ट अखोइ फुरुपसे मसीगिसे अखोइगी कदुमदा चतोइनो अदिगी वांगांगसु यादबा पॉलिटिकल स्पेस पीदबा सोशल स्पेस पीदबा अदुगा मसी मयामसी ख्वाइदि सोथरपति इकोनॉमिक स्पेस फंगक्तकांददि मसी इकोनॉमिक स्पेस फंगक्तकांदि अखोइसे थबक तौबा ngamoi samna हारबदा ओजा राकेश होय अदिगी अतोप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंग चे करिगो मोइसे संनिंगाय थनिंगाय लेरनुने इकोनॉमिक स्पेस अदि युंगी करि चादुना खनबा ngamदबा मीना लेबाके खनबा ngamोयबा अदुना मणिपुर की सिचुएशन से अखोइदो ओजाना थंबिखिद्वाइना सुम तोरपांदा कनागुमना सुम सानबगुमा तोरपा कांसिदा मियोबगी वाखलोनसे सुम पिक्सन आइगी इसागी बो खनबा ngamक्तबे तंजादा लेबाके खनबा ngamक्तबगी मदुगी तंजादो यौब्रा हाइबसी आई थमजगेबा मसी कदाइदा चुमगे ना सुम येंकांदा अखोइगी मसी से पैरामीटर्स मीसे क्याम लाइडरगे हाबी पैरामीटर्स से ऑलवेज महम खुदिमतो ओले अदुबो मणिपुर गिदी ओनम मतमदा अखोइगी क्राइसिस मतमदि अखोइगी इन्फ्लेशन से अदुम फरमिमनी मिजोराम 4 5 अदुम लोय लेरिबनी अदगी अखोइगी पार कैपिटा इनकम लोयन फरिबनी अखोइसे अदुम चौखट माइकई अमद चरगा लेरमनेबा हौजिकती मदुगी ताइवनबा इन्फ्लेशन रेट हाना लेरमबदुगी डबल टेन अदुम इंडिया की ख्वाइदगी सोकप स्टेट से मणिपुर ओइरेबा हौजिक ख्वाइदगी लाइरबा मते हाइजरो ख्वाइदगी इनकम सु लेतबा पार कैपिटा इनकम अखोइ हाना थामजकिबदुनि हौजिकती मी 9,000 यौद्रबा था अमदा मीना फंगजे 9,000 यौरक्तरबा मदुगी तंजा सिज अखोइना कमाइना लेबाके कमाइना खंदोइनो मदुगी तंजादु यौनरबा कांगु खरना सिनबरा अदुना सिगुम चेर कांदा अखोइगी अतोपा लम चौखपा लमजा कमाइन तौके हाकांदा अखोइगी सिविल राइट अदुगा लीडर मैम से मोइगी इमुंगी वादबिदा सपोज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैम से मागी इमुंग मनुंगी कैनो खंगदबिदा सोसाइटी ने मोइसे सपोर्ट तौरगा अखोइगी ह्यूमन राइट्स की दमकता सपोज लमग्रादा लॉबी तौनबा यूएन थारिसे अखोइ हजिक याम कन्ना यूएन दा लॉबी तौरिबेसे ख्वाइदगी चाव बॉडी दा अखोइना सुम हाइनबदा चिन अखोइगी हजिक चिन से मोइसे लॉबी तौबा फतना लैयो तिबेट कांगू अदगी यूक्रेन की कांगू चीन कांगू मोइसिना मोइगी मराइबा फबमना मोइसिदी मोइसे क्रिश्चियन ओरुबनिना क्रिश्चियन बॉडी मैम सपोर्ट तौरगा याम चाव लॉबी अम लैयो अखोइसिना अनफॉर्चुनेटली अखोइसे ट्राइबल्स ओइदबा अदगी अखोइसे अनफॉर्चुनेटली अतोपा अचौचोपा रिलीजन बैक तौरबा कांगूसु ओइदबा अखोइसु हिंदूसु ओइबा मैतेइसु ओइबा लोइ सुबा पुयान यानबनिना
support basis se khara wat pa aduga within India da su akhoi se majority am chakhot pa community ki type da sum lei ba se sumai lei ba sin akhoi je amagi su phangdaba lei aduna hojik se hana gi human rights akhoi na hana Joyshree akhoi na chatamba movement to maduna to adoba sayu na mo laruga revolution hai ta ko revolution ma changba dakar oi revolution chamba kan se akhoi gi hojik da akhoi na pamba se hojik ki na apha su am dai de phaba ka da akhoi na tawu mata political issue social issue haji suppose akhoi reporting to mata crime ki ki tawas mai na masida su moina maru na haji political social civic economic cultural masigi issue manga se masi touch toroga akhoi gi fight to ba ri oja hoi myam nei bi na moina guide toroga sine myam guide toroga masi move to matam da Manipur gi awon ba sayo na ma lakani aduga masigi kanaba amna akhoi gi hojiki human rights body international body de akhoi na sumana law da khota to ba se masigi impact lai ke moi adari am legally magi kari igadabano kari wahi igadabano mai terminology ari specialist man suppose akhoi na high court chalaga panglo law da court da kasu law eba magi legal process am dai eba aduru oja hoi ne na khambira bani adi Manipur de apa ai ba yam dai bani na makhoi na to ba akhoi na data collection da kai ke support to ba se masina phagani aduga ngasigi chaliba message na ngasigi release na kari utke kan akhoi gi Manipur praja si yamna ware mipung khudin ngasi akhoi gi amu ko na let taroga tinbi thokpi dei ba mayam se masigi sina Manipur da anoba ma laaga aduga manuba human rights adi akhoi su bina sum thina sum tolai ba du kyam ko akhoi khangani madugi against sum tumina leibadi yade akhoi tholaga fight toksi aduga ngasai akhoi gi Manipur dari akhoi gi missing se fight tona na ba dum lai ba hadi nomai dai na ba kon na ba yamna adum atoba to pa yam dai adugu kanabadi masi sin laktin bi UN body da akhoi fight toraga akhoi na mi tharaga wangangan ko khotma ju mantui kanaba su lai aduna masom da su akhoi gi civil society ma'am na lit toraga kha to birau akhoi ma'am na dum support toksi hai na thamjaki